urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Djihad nyuma y'uko atawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni bya Yamano, hari ibindi byaha bitandatu akekwaho. Kuwa 26 Gushyingo 2025 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwataye muri yombi uzaba akiriho Cyprien wamenyekanye nka Djihad hamwe na Papi Nestor bakurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni bya Yamano. Nk'uko amakuru abivuga, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yatangaje ko Cyprien uzaba akiriho wamenyekanye nka Djihad yari asanzwe akurikiranyweho ibyaha bitandatu, harimo ibirego byohererejwe ubushinjacyaha n'ibigikorwaho iperereza. Mu minsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga hari hakwirakwiye amashusho y'urukozasoni bya Yamano atera akabariro hamwe n'umukunzi we ahamya ko ari umugore we. Nyuma y'uko ibi bibaye nibwo hatangiye gukurikiranwa abagize uruhare mu gukwirakwiza aya mashusho y'urukozasoni. Ku ikubitiro hatabwa muri yombi babiri, ariko nyuma haza kugaragara n'abandi, ari nabwo Djihad yatawe muri yombi. Mu bakurikiranyweho ibyaha byo gukwirakwiza amashusho ya Yamano harimo Cyprien uzaba akiriho wamenyekanye nka Djihad na Kwizera Papi Nestor ukunda kwita Papi Nestor, batawe muri yombi bagahita banarerwa urukiko. Dosiye ya Djihad yahise ijyanwa mu bushinjacyaha umunsi umwe nyuma yo gutabwa muri yombi, kuko ari inyongera kubera ko hari abandi bari bakurikiranywe muri iyi dosiye. Kuva tariki 18 Werurwe 2022 kugeza tariki 9 Ugushyingo 2025 Djihad yari yararezwe ibyaha bigera ku 9. Icyakora umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko ubwo basesenguraga basanze bitandatu ari byo byajyanwa mu butabera, mu gihe bitatu ari mbonezamubano. Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko yagerageje kugira inama Djihad inshuro nyinshi, ariko ibyo baganiriraga yabisigagaho bahuriye. Yagize ati, maze kubona ibyo bintu byose twaranaganiriye mubwira ko nubwo afite izina riremereye ritarusha amategeko, naramubwiye nti ngwino muri showbiz ukorera amafaranga, ariko mwandikira ibintu akwiye kwirinda. Gusa byose yabisigaga aho ngaho, kandi buriya ni umuntu duhurira kenshi mu mahugurwa y'abanyamakuru, rero abikora bize. Ibirego bitandatu Djihad yarezwe bihuriye ku kuba ari ugutangaza amakuru y'ibihuha, gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni. Bimwe muri ibi bikaba byarashyikirijwe ubushinjacyaha, mu gihe ibindi bigikorwaho iperereza. Ngayo nguko ibyari bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku mashusho y'urukozasoni ya Yamano akomeje gutuma benshi bagwa mu kantu. Hagati aho ngaho njye mbaye mbashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista.